Icyakane kuronderera mu by'urota canke werekwa, iyo ni future nayo. Icyambere ni cyakabiri mu byibuke neza ni present, icya gatatu ni passé, icyakane ni future cyangwa future. Abantu muri Bibiliya hari abantu benshi bamenye abahamagara kubera kurota, kwerekwa. Ngo tubashiramo n'ubuhanuzi aho. Amen amen. Kandi kurota gusa nimubishire muri sense yo kuryama ugasinzira ukarota. Sho no kurota ugenda. Nibikiri ukunda gutekereza cyane, bigaruka mu mutwe wawe cyane kenshi. Niba bavuga ngo umuntu aryamye akarota, ari ubwoko butatu bw'inzozi mu mubwiriza. Ushobora kurota ibyo biriwemo kubera umuruho, cyangwa ukarota bivuye ku mwanzi, cyangwa ukarota bivuye ku Mana. Ariko ntabwo turi muri iyo kategori yo kwiga izo nyigisho za gutyo, ko turavuga kurota gusa. Kurota ushobora kurota uhagaze, ukarota ukicara ugapanga ugira projet, uko ni ukurota. Ibitekerezo ubucamo mu mutwe, amayere kugira. Turasomera ijambo Yobu 33:14-15. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo aba umuntu atabyitaho. Mu nzozi niyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashizweyo basinziriye ku mariri yabo. Mu nzozi umayerekwa yerekwa rya nijoro. Ariko abantu benshi turanabyuka tukanabyibagirwa. Mumva kari hari ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Rero Imana ivuga ngo rimwe ndetse kabiri, Imana ishaka gukonfirma ko ari yavuganye nawe. Tekereza Imana ikuvugishije rimwe, igushiriyeho no kabiri, ariko nubwo umuntu atabyitaho. Ariko mwumva ko Imana ifite ikibazo ngo umuntu ari bubyiteho, ngo wenda ituvuga ati ndahagaritse kuvuga. Iyo Imana ngaruka kuvuga, Samuel yari kuzapfa namenye ko ari Imana irimo kumuhamagara. Imana ivuga rimwe, Imana igahita icika intege. Umwana akirukira kuri Imana ivuga ati dore no generation iki gihe. Bivuyeho. Ariko still nubwo Imana iracyarimo kuvuga. Ariko abantu ntabwo tubyitaho. Turi muri renge, turiruka no buzima, les soucis de la vie, ko turashakisha ibyo warayerose, ntabyibuka. Unabifatira umwanya utekereze kuki narose umubare, kuki narose ikanzu, kuki narose ibi. Wapi urabyo ngo narose cyangwa ukahita wiruka. Ariko ibyo bintu byose bifite ubusobanuro. Kuko utabifatira umwanya, kuko utabitekerezaho. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, ariko yo nta kibazo ifite cy'umuntu. Wowe nuko utabyitayeho, genda avuga. Imana yahamagara Samuel, wapi Samuel yitaba bwa kabiri yitaba bwa gatatu rero ambwira tumva rero mubwira agahungu nusuye garuka ngaho mbuza amahoro gusinzi. Iyi ni Imana guhamagara nagarigiye. Nisura ubwo ati karame ndi hano vuga. Abantu bamaze kirekire bitaba ba uyu munsi ndabahagarika mu izina rye. Uyu munsi bitaba ba Nitaye Imana irimo kubahamagara. Imana ishobora kubahamagara uri mu muhanda. Imana ishobora kuburira usinziriye. Ntubyiteho. Nyuma vubugiye nijoro iyo wimenyereje kujya ubyuka saa 9 sanga biragufasha kuko izo ziwarose uwo mwanya ziraguye ko wazibagirwa saa 12. Ikindi inzozi warose ukabona ziva mu mutwe wawe uracyazibuka, ziriya nzozi zifite imbaraga zikomeye. Ndangiza dusenga Yosefu yazirose inzozi zayoboye ubuzima bwe bwose. Inzozi gusa. Mu nzozi abantu mu nzozi bakira ibintu bikomeye. Abantu mu nzozi barahabwa ibintu bikomeye, ariko benshi ntabwo babimenye. Ubwenge bwa Salomo bwavuye he? Mu nzozi, transfer mu nzozi. Umutima byuka n'umunyabwenge mu nzozi. Ariko abantu ntabwo babyitaho kubera ko utita ku nzozi zawe. Ariko ibintu Imana inganiriza gusa nivuga gute Imana igakorera abari gusuye umwana wawe. Naraguha ibirugo bitaba